جنن سرانسری افریقا دا خوازا گورانکاری دکن درباره مافی جنان، تزدریجیا سکسی، وکهویا دارایی و درفتن وکهو در براتیا سیاسی دا. لی پروفیسور و نویسکار گوندلن مکل جزانکویا جورج تاون دبیجه، جنن افریقی بشه واز خواه تایبت دا خوازن خواتینن هوله. In the US, women often think feminism means I alone. لأمريكا برانيا جاران فيمينيزم بو جني تيوي واتاي كوتني دوي أو برياري لسرجيانا خوابده لي فيمينيزم لأفريقا جالك جيوازه فيمينيزم لباما بهسكرنا جنية دناف كالتورا ويده شنگرای ماتورو جزانکویا رودز لأفریقا باشور دبیجه پیوا فيمينيزم بره لأفریقا پیوکا نرینی بو. Feminism, one, is considered to be Feminizm yek peyvekü tenelli kesin de tağa navendi da tekrin yanji kesin pest spi. Du gelekes şaş feminizm femkrine de hezra wan de feminizm wata diji meran yanji diji çanda xoye. Jiber ve yeki gelek jin nikarin li ser feminizme ba axfın jibo kesne beje ev diji çanda Afrikine. پشگیریا مافی جنان جبو چندین میران تشتکی ترسناکه. لیک واکو مواما پروفیسور لزانکویا امریکی دبیجه گرک اف هسته بو میران درست نبه. دوی امویه که دست ببکین که جپی و فمینیز نترسین. باش لوی پیوی تبگین و بزن که مافی جنان مافی گشتیه. او هر وسط بیجه کل چندین ولات افریقی بو نمونه وکو ولات رواندا جمارا جنان کو اندامن پرلمانه زیده تر جهمو ولات دنیان جیهانه. دکتر مکل دبیجه گلک پیشکتن لافریقا چه دبن؟ I'd say beginning about 20 دبي سالين بوريده من دجلجلك جنان أخفتيه جو بشتريا جلك تفجرن جواز دكن بو نمونه لأفريقا باشور جن بشكن جه ANC آنكو كونغرسانة تويي يا جنان او هر وسط بیجه او نهاد بینن کو گلک جه پارلمانتارن سرانسری ولات جنن و او هول ددن یاساین لسر عرده بگهارن.